Croeso, welcome. Croeso I sesiwn synhwyraidd Cymraeg I blant. Catrin ydw I a fi yw'r swyddog yng Ceredigion. Ydych chi'n barod I groesawu pawb? Ydych? Grêt. Offeryn yn barod? 1, 2, 3. Mae'r clychau'n mynd ting-a-ling, ting-a-ling, ting-a-ling. Mae'r clychau'n mynd ting-a-ling. Mae'n amser dweud helo. Helo, mamis. Helo, daddies. Helo, plantos. Mae'n amser dweud helo. Helo! Rhieni, ydych chi'n barod? Ydych? Plantos, ydych chi'n barod? Ydych? Da iawn. I ni'n mynd I ddechrau wrth fynd lan a lawr, ochr I ochr, nôl a mlaen, a rownd a rownd. 1, 2, 3. Barod a lan a lawr, a lan a lawr. Ochr I ochr, ochr I ochr, nôl a mlaen, a nôl a mlaen. Rownd a rownd a rownd a rownd, a dyma ni'n dechrau eto. Barod a lan a lawr, a lan a lawr. Ochr I ochr, ochr I ochr, nôl a mlaen, a nôl a mlaen. Rownd a rownd a rownd a rownd. Hwrê! A dyna ni. Hwrê! Popeth amdanof I ydy'r thema yr wythnos hon. Our theme this week has been all about me. Felly, I ni'n mynd I ganu pen, ysgwyddau, coesau, traed ac yna ewn ni ymlaen I wneud cwbl o symudiadau gyda babi. Iawn? Ydyn ni'n barod I ganu? Wyt ti'n barod, Elen? Bant a ni te. Pen, ysgwyddau, coesau, traed, coesau, traed. Pen, ysgwyddau, coesau, traed, coesau, traed, a lladaid. Clustiau, trwyn a chyd. Pen, ysgwyddau, coesau, traed, coesau, traed. Mae babis a plant bach yn hoffi gweld gwynebau'r rhieni yn agos. Un o'r gemau mae plant yn hoffi I chi chwarae gyda nhw ydy chwarae peep-o. One of the games children enjoy playing is peep-o. Felly, I ni'n mynd I ddefnyddio sgarff. A ni jyst yn mynd I fynd, peep-o, ble wyt ti? Peep-o, ble wyt ti? Beth am I ni ganu? Ni'n mynd I ganu, ble mae babi, ble mae babi, ble wyt ti, ble wyt ti? Cuddio dan y sgarff, cuddio dan y sgarff, peep-o, peep-o. I ni'n mynd I wneud cwbl o symudiadau o gwmpas y llyged. Ni'n mynd 1, 2 waith, 3 gwaith. Okay? Ni'n dechrau wrth yr eiliau. Ni'n mynd fyny chydig bach eto ac yna'r trydydd waith ar y talcen. Ni'n barod? 2 lygad fawr a thrwyn sydd gen I. Cig fach I wenu arna ti. Iawn, cariad. Iawn. Beth am I ni ganu? Rhod y fys ar dy drwyn fel hyn. Rhod y fys ar dy drwyn fel hyn. Rhod y fys ar dy drwyn. Rhod y fys ar dy drwyn. Rhod y fys ar dy drwyn fel hyn.
Beth am y bol nesa? Iawn. Rho dy fus ar dy fol fel hyn. Rho dy fus ar dy fol fel hyn. Rho dy fus ar dy fol. Rho dy fus ar dy fol. Rho dy fus ar dy fol fel hyn. Os mae eich plentyn yn gallu eistedd i fyny, falle hoffech chi trial y symudiad nesaf yma. If your child can sit up, perhaps you'd like to try this movement with them. Mae hwn yn helpu datblygu hyder yn nhw eu hunain. This movement helps to develop babies' confidence in themselves. Rhowch tro arni. Okay? So yn eistedd gyda'n coesau, gyda'i gilydd, we're sitting with our legs together. Babi yn mynd ar un goes, baby sits on one side of you. Neud siŵr bod eu trad nhw yn cyffwrdd ar llawr. Make sure their feet touch the floor. A na gyd i ni'n mynd i wneud yw symud yn ofalus nôl a mlaen. Mynd nôl a mlaen, tymed bach, fel bod nhw'n dod y gyfarwydd. Just go back and forwards gently while they get used to the movement. Ac unwaith maen nhw'n hapus, if they're happy, symudwch ymhellach yn ôl. Okay? Fel bod trad yn y bant yn fwy. Mae hwn yn helpu datblygu côr y babi. Maen nhw'n defnyddio istimogau i rheoli y corff. Ni'n mynd i fynd nôl a mlaen, nôl a mlaen, nôl a mlaen a nôl a mlaen, nôl a mlaen, nôl a mlaen, nôl a mlaen a nôl a mlaen. Nes ti fwynhau hwnna, Ellen? Do? Nathwch chi fwynhau hwnna? Do? Da iawn. Weird. Ym mha ffordd? Lot. Cofiwch fod popeth yn newydd i'ch plentyn. Don't forget that everything is new to your child. Mae bod mewn dŵr, teimlo porfa, bod ar y traeth neu arogli blodau yn rhywbeth falle nad ydynt wedi ei gwneud o'r blaen. Mae byd natur yn lle hudolus i'ch plentyn. Maen nhw'n llenwi'r synhwyrau a gymaint o bethau i'w weld, i'w arogli ac i'w glywed. Syniad sydyn ydy hwn. Os oes bocs gyda chi adre am eich plentyn yn cripian, y cyfan dwi wedi wneud yw agor cefn y bocs. Gallu gweld. Wedi rhoi cwbl o tyllau ar y top. Okay. 2, 3 twll. A wedyn edrych am hosan a sgarffiau a wedyn tynnu nhw trwyddo. Felly os mae'ch plentyn yn cripian, gall nhw cripian trwy'r bocs a teimlo y defnydd a falle trial cymharu nhw jyst wrth teimlo. Felly jyst syniad bach sydyn, rhywbeth gwahanol.
Os mae'ch plentyn ychydig bach yn hŷn, mae hwn yn weithgaredd hyfryd. Gwnewch amlinelliad o corff eich plentyn. Draw the outline of your child's body. Ewch ati wedyn i liwio, peintio neu glido pethau ar hanner corff. Diolch am eich cwmni y prynhawn yma. Thank you for joining us this afternoon. Wy'n edrych ymlaen at eich cwmni yr wythnos nesaf. We look forward to your company next week. One of the things we miss seeing is you. Felly, os ych chi eisiau danfon llun ato ni, croeso i chi. Remember, you're always welcome to send photos of your children to our Facebook pages. Mae'n amser i ni ffarwelio nawr. Rydyn ni'n barod i ganu. Ydyn? Hwyl fawr mamis, hwyl fawr daddies, hwyl fawr plantos, mae'n amser dweud hwyl fawr.